Pozdrav djeco! Danas ćemo ponavljati nazive domaćih životinja, nazive oblika i nazive boja na hrvatskom i na engleskom. Domaće životinje na engleskom se zovu domestic animals. Oblici se zovu shapes, a boje se zovu colors. Što mislite? Koja je ovo životinja? Ovo je guska. Na engleskom guska se naziva goose. A koje boje je pozadina? Tako je, to je zelena boja. Na engleskom zelena se naziva green. I za kraj, kojeg je oblika? Tako je, to je krug. Na engleskom krug se naziva circle. Što mislite? Koja je ovo životinja? To je krava. Na engleskom krava se naziva cow. A koje je boje pozadina? Koja je ovo boja? To je plava boja. A na engleskom plava se naziva blue. I za kraj, kojeg je oblika? Ovo je kvadrat. Na engleskom kvadrat se naziva square. Što mislite? Koja je ovo životinja? Ovo je patka. Na engleskom patka se zove duck. Koje boje je pozadina? Pozadina je crvena. Crvena boja na engleskom se zove red. I za kraj, koji je ovo oblik? Ovo je peterokut. Peterokut se na engleskom naziva pentagon. Djeco, što mislite? Koja je ovo životinja? To je mačka. Na engleskom mačka se zove cat. A koje boje je pozadina? Tako je, pozadina je žute boje. A na engleskom žuta se naziva yellow. A oblik je... Tako je, oblik je krug, circle. Ovo je naša sljedeća životinja. Što mislite? Koja je to životinja? To je ovca. Na engleskom ovca se zove sheep. A koje boje je pozadina? Tako je, pozadina je narančasta. Na engleskom narančasta boja zove se orange. A oblik smo već naučili. Ovo je kvadrat, square. Koja bi ovo životinja mogla biti? Tako je, to je kokoš. Na engleskom kokoš zovemo chicken. A koje boje je pozadina? Pozadina je plava, blue. A kojeg je oblika? Ovaj oblik smo već naučili. To je peterokut. Na engleskom peterokut zovemo pentagon. Koja je naša iduća životinja?
Što mislite? To je pas. Na engleskom pas se naziva dog. A koje boje je pozadina? Ovu boju već znate. To je crvena boja. A crvena se na engleskom zove red. A oblik je... Tako je, oblik je krug. Circle. Što mislite? Koja je ovo domaća životinja? To je konj. Na engleskom konj se zove horse. A koje boje je pozadina? Ovu boju sigurno znate. To je žuta boja. Na engleskom žuta se zove yellow. A oblik je... Tako je, kvadrat. Square. Ovo je zadnja životinja u našoj slagalici. Koja je to životinja? To je zec. Na engleskom zec se naziva rabbit. A koje boje je pozadina? Tako je, pozadina je zelena. Zelena boja se na engleskom zove green. I za kraj, koji je ovo oblik? To je peterokut, pentagon. Bravo djeco! Pomogli ste mi složiti cijelu slagalicu. Hajdemo ponoviti nazive ovih životinja. Guska, goose. Krava, cow. Patka, duck. Mačka, cat. Ovca, sheep. Kokoš, chicken. Pas, dog. Konj, horse. I zec, rabbit. A koja 3 oblika smo naučili? Ovo je krug, circle. Ovo je kvadrat, square. I ovo je peterokut, pentagon. I za kraj ćemo ponoviti boje koje smo naučili. Ovo je zelena, green. Ovo je plava, blue. Ovo je crvena, red. Ovo je žuta, yellow. I ovo je narančasta, orange. Pomozite mi sada sortirati ove oblike u kutiju. Koji je ovo oblik? To je krug. Na engleskom krug se zove circle. A koje je boje? Tako je, to je ljubičasta boja. Na engleskom ljubičastu zovemo purple. Ovo je ljubičasti krug. Purple circle. Ovo je sljedeći oblik koji sortiramo. Koji je ovo oblik? To je zvijezda. Na engleskom zvijezda se zove star. A koje je boje? Tako je, to je žuta boja. Yellow. Žuta zvijezda. Yellow star. A koji je ovo oblik?
To je trokut. Trokut se na engleskom zove triangle. A koje je boje? Tako je, to je zelena boja. Green. Zeleni trokut. Green triangle. Kako se zove naš sljedeći oblik? Ovo je križ. Na engleskom križ se zove cross. A koje je boje ovaj križ? Crvene boje. Crvena se na engleskom zove red. To je crveni križ. Red cross. Ovaj oblik već svi znate. Ovo je kvadrat. Na engleskom kvadrat se zove square. A koje boje je ovaj kvadrat? Tako je, to je narančasta boja. Na engleskom narančasta se zove orange. Narančasti kvadrat. Orange square.